Bill out. Guess the bill. I think 97. 97,000. 86. 86. Guess the bill. 6,000. 83? 83,000. Na-stress ah. 90,000. Ako, bill, 50,000 lang. Siyempre, 50,000. Sakto na naman siya dun. Alright. Sa aquapana pa lang sa tubig, 6.5 na. Ay! Sa tubig pala ha? Tubig pala ha? Tubig, 6.5. Okay, the Okay, next. bill is 82,000. 82,000! Ay, hindi. Hindi, meron pa yun. 87 pala, 87. 87, panalo si Meron- Francine! 87. Wow! And she's gonna pay. Wow! Kaya mo yan! Pay! Alam mo. Oy, grabe! Reimburse. Nay, tagpila ni akong itlog, nay. Di mo!